Zagreb je od danas glavni grad kave i čokolade. Počinje naime treći Coffee and Choco Zagreb Fest ili Zagrebački festival kave i čokolade. Svi sladokusci moći će ga posjetiti u prostorijama Društva likovnih umjetnika, Popularnoj džamiji sve do nedjelje. Kava i čokolada upleli su se u naše živote do te razine da je teško više zamisliti da ih nema. Sve generacije ljubitelja ovih slatkih i tamnih užitaka ponovno će doći na svoje, jer Zagreb od danas postaje glavni grad čokolade i kave. Na Zagreb Coffee and Choco Festu građani mogu vidjeti i naučiti kako se rade vrhunske čokolade i kave, kuhati i degustirati ih, te kupiti brojne proizvode. Na festivalu će biti i nekoliko svjetski poznatih umjetnika, poput Karen Iland, mlade slikarice koja slika isključivo kavom i čokoladom, te i Samir Stratija, koji je jedan od najpoznatijih svjetskih umjetnika iz područja tehnike mozaika, koji u svom radu koristi materijale poput umjetnih noktiju, čačkalica, vijaka, ljudskih jaja, školjki, CD-a, zrna kave, čokolade, porculana i ogledala. Biće organizirana i tradicionalna humanitarna akcija festivala, a ambiciozni sladokusci i kavoljupci moći će se okušati u zabavnim nagradnim igrama. Festival u subotu 8. veljače ostaje otvoren do ponoći pod nazivom Groznica subotnje Coffee and Choco večeri. Festival će završiti u nedjelju 9. veljače s dječjim danom na kojem će najmlađi uživati u izradi figurica od jestive ticino mase. U studiju pozdravljam naše slatke goste, Sanju Bančević-Medenicu, organizatoricu Zagreb Coffee i Choco Festa. Dobar dan. Dobar dan. I gospodin Marinko Biškić iz tvrtke Nadalina. Dobar dan i vama. Dobar dan. Ovo je dakle treći festival čokolade i kave u Zagrebu, što možemo reći da ste ga usred krize i recesije pokrenuli. Je li motiv bio da nam malo zasladite život nakon pada BDP-a, rasta nezaposlenosti? Dobro pitanje i vrlo precizno. Znači, u najgore vrijeme smo se sjetili. Jako je bilo teško ovaj treći put kako recesija raste, tako je. Da, kome je do čokolade, jel te? Da, ali time raste i potreba za pozitivnom energijom, a to je festival kave i čokolade. Dobro. Dakle, što ćemo sve tamo moći lako vidjeti? Što ćemo sve moći kušati tamo? Kušat ćemo dotičnog gospodina, odnosno ove divote koje smo vam tu donijeli u studio, a novitet za ovaj put koji je kreiran specijalno za naš festival kave i čokolade je čokolada sa drniškim pršutom. To zaista postoji. Evo je, tu je. Zatim pričamo o ekstremitetima sad. Dobro. Recimo praline sa čvarcima, to rade samoborci. Tako da ove godine nekako su svi otišli u slano sa eksperimentima. Da, televizija još uvijek nije toliko interaktivan medij, pa ne možemo okus prenijeti gledateljima. Dajte molim vas kako izgleda čokolada s okusom pršuta, možete barem prenijeti, pokušati prenijeti. Pa zapravo, prvo da kažem razlog je zašto sam ponukan bio da napravim čokoladu, jer moja firma je poznata, po tome se radi neobične čokolade, inovativne. Evo, prošle godine smo imali na sajmu ovu čokoladnu gramofonsku ploču koja svira na gramofonu. Dakle, svira se na kraju pojede. Da, to je čista čokolada koja svira. Dobro. To je jedinstvena ova čokolada koja stvarno svira na gramofonu, ali ove godine smo želi obilježiti ovu borbu Hrvatske i Europske unije oko naziva hrvatskih proizvoda. Zabranili su nam da koristimo, ne znam, riječ prošek, pa ne smijemo koristiti ovo, pa ne smiju Istrani registrirati istarski pršut, jer ne daju. Međutim, Drnišani su uspjeli zaštititi drniški pršut. Dobro. I ja sam htio obilježiti taj trenutak, jer tamna čokolada koju ja radim je izuzetno aromatična i gorkasta. Sa slanim jelima se ona stvarno slaže. Dobro. Nije problematično kao recimo ne možete staviti mliječnu čokoladu i pršut sigurno, ali tamna čokolada ide u slana jela i može bez problema se. Čuli smo, jel te? Da. Je nam možete molim vas pokazati gramofonsku ploču od čokolade? Malo je vremena da upalimo gramofon, ali na sajmu se stalno vrti gramofon i... A je se ono na kraju istopi od gramofonske igle? Ne, evo tu na sajmu od jutro se 20-30 puta svirala Gvarda Luna, to ja pjevam sa svojim bendom, jer već dugi niz godina imam bend i nastupam i onda sam odlučio spojiti svoje dvije karijere, glazbu i čokoladu i napravio sam... I pršut i čokoladu se spojili. To je bilo ono za sladice poslije. Svaka čast. Treći festival za redom, kako su prva dva bila posjećena? Pa prva dva su bila na trgu, tako da trg je sam po sebi vrlo frekventno mjesto i ukupno je bilo negdje oko 500.000 ljudi. Dobro.
Ove godine očekujete isto, iako je u Džamiji na Trgu žrtava Pa fašizma? očekujemo sigurno manji broj, naprosto zbog mogućnosti same zgrade, ali bit će ih sasvim sigurno, već prvi dan ih je bilo puno. Evo, stiglo nam je naglo zatopljenje, sutra je 11 stupnjeva, jer se možda bojite da će nam se čokolada utopiti tamo? Zato je dobro da smo prešli u zatvoreni prostor, jer u šatoru se puno lošije može kontrolirati temperatura. Stižu nekakvi umjetnici iz inozemstva, što će to ne raditi od čokolade, skulpture nekakve? Oni su već na svojim mjestima. Znači, Karen Ilan će crtati sa kavom i čokoladom, i već crta satima. Tamo se može pogledati izložba njenih radova, a Saim Estrati dolazi iz Albanije i iz Tirane i on isto tako radi tamo mozaik, sliku od zrna kave. Dobro. Koliko vam je vremena trebalo za napraviti primjerice skulpturu gramofonske ploče i koliko ste čokolade potrošili da bismo dobili tu gramofonsku ploču? Puno sam više vremena potrošio u studiju. Snimajući stvar. Kod Belana u studiju da snimim sa bendom svoju pjesmu. Ali trebalo mi je par mjeseci da kalup od vinilne ploče prilagodim za čokoladu. Ali zapravo čokolada je veselje, tako da to ja niti ne promatram kao biznis, niti ovaj sajam ne promatram kao biznis sajam, nego jedno mjesto okupljanja, veselja, degustacija, kao što taj sajam i je. Sad je spojena kava, tako da se ljudi mogu malo i da im se digne tonus. I mislim, svake godine je vesela atmosfera, tako da ja stvarno pozivam Zagrebčane, lijepo je vrijeme, izađite, dođite na Trg žrtava fašizma. Vrhunska čokolada, ona je sigurno malo skuplja, a hoćemo li moći nešto degustirati besplatno? Pa ima tamo degustacija, svi nude, naravno ne cijelo vrijeme, ali oni koji su zbilja zainteresirani mogu prije nego što kupe probati, pogotovo ove ekstremne varijante. Ekstremne varijante sa pršutom i čvancima. Dobro, na samom smo kraju našeg razgovora. Mi smo novinari poznati kao velike kavopije i veliki ovisnici od kave. Što dakle od kave možemo kušati tamo? Pa tamo su, jak mi kažemo, mali proizvođači čokolade i veliki brendovi kave, tako da su sve ove najveće kave koje su prisutne na našem tržištu tamo, od našeg domaćeg Franka do Bar Cafea, do Ilija, do Café Richarda, Francuza, do Arabeske, tako da svako će naći neki okus za sebe. Dobro. I samo još, dakle, par informacija za naše gledatelje, to je već počelo u Džami, do kada traje i čak je nešto predviđeno, nekakav dječji program u nedjelju, evo ako možete. Da, znači počelo je danas, traje do nedjelje, 9. veljače, radno vrijeme od 10 do 21, u subotu do 22, ulaz je besplatan, a u nedjelju je dječji dan gdje su radionice za djecu, mađioničarstva, onda cooking show, odnosno izrada figurica, navečer je Magic Choco Show, mađioničarska predstava. Super, odlično. I cijelo vrijeme ćemo naravno moći slušati čokoladnu gramofonsku ploču i na kraju je pojesti, je li tako? I degustirati čokolade. Toga ima stvarno puno na štandu. Možete se uživati. Da. Ja vam se zahvaljujem na dolasku u naš studio i nadam se da ovo nama ostavljate na televiziji. Smo i donijeli. Zato smo vas i pozvali. Hvala vam lijepo na gostovanju. Poštovani gledatelji, hvala i vama toliko u Zoomu Zagreb. Sutra smo na programu isto vrijeme. Do tada srdačan pozdrav.